Dobar dan. Evo nas u trećem prilogu u novoj playlisti novosti IKT-a u obrazovanju. Danas ću vam predstaviti jednu novost o aplikaciji Sutori. Aplikacija o kojoj još nisam pričao na ovom kanalu. Aplikacija je namijenjena digitalnom storytellingu ili digitalnom pričanju, a nastala je u biti kao aplikacija kojoj je prvi cilj bio kreirati lente vremena iz povijesti. Imate ovdje upravo za vidjeti jednu takvu lentu vremena, kronologija Korejskog rata, a ono što je novost, što je jučer objavljeno na stranicama Sutorija, je mogućnost da se od sada u Sutoriji digitalne priče embeda sve, bilo što. Pa onda tako autori Sutorija navode da možemo dodati Google Docse, Sheetse, Slides, Forms, Google Maps, Thinglinks, Padlets, Flipgrids, Prezi, Instagrams i sve ostalo i stalno će proširivati. To je svakako dobro došlo jer je Sutori i sada davao mogućnost da koristimo raznu multimediju. Prvenstveno smo koristili fotografije, razne grafike, multimediju, zvuk, video, a sada s ovim dodatnim proširenjem će on dobiti još na vrlo zanimljivim dodatnim mogućnostima. Pa ćemo probati kombinirati neke alate, probat ćemo recimo ugraditi Flipgrid u Sutori ili recimo Padlet pa da vidimo kako to funkcionira. Samo ne znamo kad, odnosno ne znam kad jer ne znam kad ću imati dovoljno vremena za to. Vidimo se.